Dobrodošli u još jedno čitanje na kanalu Duhovna alhemija i Tarot. Ja sam Nela, vaša life coach, tarot tumač i energoterapeut. Hvala vam što se i večeras, odnosno danas, u zavisnosti od kada budete gledali ovaj video, družimo. Pozvaću sve vas koji to do sada niste učinili, ukoliko vam se dopadaju moja tumačenja, da zapratite kanal, da stisnite dugme pretplati se i ono malo zvonce kako bi redovno dobijali obaveštenja o izlasku novog videa. Također, hvala svima vama koji komentarišete videa, dajete mi divne komplimente, lajkujete i šerujete sadržaj sa kanala. Hvala svima vama sa kojima radim jedan na jedan i svi koji želite svoje lično tarot čitanje, konsultaciju ili tarot sa mnom, konsultacija ili energetski tretman sa mnom, možete to da zakažete slanjem poruke preko Viber ili Whatsappa na broj koji se nalazi u opisu ovog videa. A mi sada radimo tarot prognozu za sve životne oblasti i to za prvu polovinu novembra za rakove. I ovaj video se odnosi na vas ukoliko imate sunce, mesec ili podznak u ovom vodenom znaku. Ukoliko imate sunce u raku, ukoliko ste horoskopski rak, ja ću vam samo sugerisati da odgledate tumačenje za svoj podznak ili mesec, ukoliko znate u kojem se oni znakovima nalaze. Ukoliko ne znate, konsultujte Google, znači kucajte besplatna natalna karta i ukucajte svoje podatke i dobit ćete odgovore. Također, zbog čega vam to kažem? Zato što su u pitanju grupna generalna čitanja koja pokazuju najčešće dominantnu kolektivnu energiju, pa sve što budem rekla ne mora da bude kako da kažem, validno za vas i za vašu situaciju. Samo one delove čitanja koje prepoznate kao svoju istinu, to prihvatite i primenite, ostalo zanemarite i odbacite, i zbog toga se može upravo dogoditi da čitanje za vaš podznak bude primerenije i da više rezonujete sa njim, da više toga pronađete u tom čitanju nego u čitanju za svoj znak. Nadam se da vam je jasno što sam htjela da vam kažem. A mi sada idemo, dragi moji rakovi, da vidimo koji blagoslov vas čeka u prvoj polovini novembra. Ovaj blagoslov je kao da pronalazite svoj dom, da nalazite svoj, da li je to bukvalno životni prostor, da li ćete se možda vratiti u svoj dom ili možda obnoviti svoj porodični dom ili tako nešto, ali u suštini dom ne znači bukvalno nekretninu, nego taj osjećaj pripadanja, taj osjećaj da ste deo određene grupe, da ste nekom važni, da ste bitni, da ste deo jedne veće celine, porodice. Tako da osjećaj pripadnosti i osjećaj ukorenjenosti je ono što je dominantno tokom novembra. Možda ćete naći neko mesto novo gde ćete se osjećati, kao što se kaže, kao kod kuće. Možda ćete negdje putovati i otkriti neko mesto gde će vam energija prija. Bilo šta u tom smislu može da znači, ali to je osjećaj podrške. Mislim da vam se negde otvara prva čakra, da se negde otvarate za to da vam stignu neki blagoslovi. Ima jedna divna rečenica koju ja obožavam, a pripisuje se persijskom pesniku Hafizu. Kaže, mesto na kome se trenutno nalaziš, Bog je ucrtao na mapi sveta za tebe. Tako da prihvatite svoje mesto u životu, prihvatite sebe onakvi kakvi jeste u ovde i sada i onda dajte namjeru da nađete to mesto koje za vas predstavlja personifikaciju doma. To može da bude i neki odnos i to je zaista lepo i baš je lepa i ova karta. I ova karta ima broj 44 koja sugeriše
dakle i to neko anđelsko vođstvo i podršku. Dobro, idemo sada da vidimo za rakove poslovni deo čitanja, da vidimo šta možete da očekujete na planu posla, financije i karijere u prvoj polovini novembra. Dragi moji rakovi, što se tiče posla, vama stoji jedan jako uspešan i prosperitetan period. Vama stoji karta sunca koja označava jedno novo poglavlje u vašem životu, označava jedan novi uspešan početak jedne nove saradnje, kao i da se vi otvarate, možda prevazilazite neke limite i ograničenja koje ste imali u prošlosti i postižete nešto zašto niste ni mislili da ste sposobni. Isceljujete nešto u sebi, oko sebe, upravo možda i taj osjećaj pripadanja i osjećaj da ste prihvaćeni, voljeni i podržani. I to je jako vama bitno da bi se osjećali sigurno i da bi mogli da date najbolje od sebe. Vidim da ste u timu koji pobeđuje, imamo ovaj timski rad, trojku pentakla koji govori o tome da ćete sarađivati jako uspešno sa drugim ljudima. Međutim, postojeći periodi kad ćete poželiti da se povučete od sveta i da malo odmorite, mislim da neki ljubavni jadi vas muče, neki osjećaj u tom smislu kao da na poslu sve ide super, ali da možda taj neki osjećaj praznine, osjećate i neispunjenosti zbog partnera ili neke povrede od strane partnera. Međutim, ja vama vidim to da vam život daje neku nežnost i da će ljudi oko vas na poslu da budu jako onako fini i nežni prema vama i da ćete moći da imate periode da odmorite i da nešto postoji u vama što se opire u ovome. Može to ono uverenje, nije sreća para puna vreća, a možda i taj osjećaj da očekujete da od sebe da je neki perfekcionizam i da onda ne dopuštate sebi sreću ukoliko ona nije potpuna, ukoliko ne cvete oružje na svim poljima. Ja bih vam savjetovala da stavite fokus na ovo što imate u sada i ovdje, da pustite to što vam se dogodilo u prošlosti, da više na sebe ne gledate kao na ranjeno dete, već da vidite šta je ono dobro u vašem životu i ta neka lojalnost tih ljudi sa kojima radite. Za neke od vas to može da bude i mogućnost i neke nove romanse preko posla. Ja vidim vama, dakle, nekog mušku, neku figuru na poslu, preko posla. Ne bih rekla da je ovo neposredno vaš saradnik, već neka osoba s kojom stupate u kontakte preko posla i koja vam negde daje vetar u leđa da prebrodite ovo, kao da isceljujete to ranjeno srce. U tom smislu, eto, to mogu da kažem za rakove, da postoji mogućnost i za neku romansu preko posla, jer ulazite malo u tu energiju sigurnosti i otvarate se za stvari, više puštate tu neku kontrolu. Ajmo da vidimo za rakove koje su u braku ili u partnerskom odnosu, kakve su tu energije. Ja vidim vama kao da se budi ponovo osjećaj zaljubljenosti i osjećaj procvata, kao da vidite neku novu nadu. Mislim da ste jedno vreme se osjećali usamljeni i da ste možda bili nostalgični, prebirali po nekim uspomenama
i možda mislite da ste prerano spustili sidro, odnosno možda da niste trebali ni da budete u ovom odnosu. Nekako su vam osjećanja bilo na roller coasteru, naročito vi koji imate taj osjećaj povređenosti i izdaje. Osjećate se kao mala sirenja koja doziva svog partnera, primeti me, seti se kako nam je bilo lepo, zašto si sada nedostupan, da li me čuješ. Osjećate se zaista samo, naročito koliko imate osobu koja možda je i poslovno često odsutna od kuće i onda sve obaveze vezane sa vašu porodicu su na vama. Međutim, i ovdje imamo broj 44, jako zanimljiva simbolika. Jako nekako pazite na te neke suptilne znakove koje budete dobijali i molite se da dobijete nesumnjivi znak, uputstvo, vođstvo ukoliko ste nesigurni od anđela. Jer anđeli neće intervenisati ukoliko ih mi ne zamolimo za pomoć. Tako da se zamolite naše svetlosne prijatelje da vam daju snage i mislim da negdje ste preživjeli ovu buru, ali se pitate da li s pravom očekujete nešto bolje. Da li su vaše namere koje su uvijek čiste i onako, da li ste previše nadobudni, eto tako, kad gledate u budućnosti kao da možda mislite da se već neko vreme zavaravate i da je to nešto dobro između vas već bilo, prošlo i prohujalo s vihorom i da se taj odnos ne može onako reinkarnirati jer vaša osoba negdje nije spremna da priča iskreno. Znači ova vaša osoba nosi još uvijek neku masku, ali vidim ovu lepu kartu koja je jako lepa, zaista tu belu ružu i nadu. Tako da, eto, dajemo nameru da budete, da vas vaša osoba zaista čuje i sasluša i prihvati i vašu stranu priče, da se otvori malo za emocije. Kod vas je sve onako prenaglašeno, dok je vaša osoba kao da je blokirana. Ajmo da vidimo za solere, za račice i rakove, koji su solo, single, šta donosi novembar, u tom smislu da li će doći do neke promene. Evo ovako, što se tiče vas koji ste sami, tu mogu da kažem da negde osveštavate neke svoje iluzije vezano za vaš prošli odnos. Kao da ste imali dobru intuiciju, ali da ste ignorisali. Kao da ste negde dopustili zbog te neke očaranosti i želje da imate ljubav i da ste zaljubljeni, da vas ova osoba negde izmanipuliše. Mislim da se još uvijek osjećate kao žrtva, kao rob svojih osjećanja pre svega, ne ove osobe, jer niko ne može da nas izmanipuliše, iskoristi ukoliko mu mi to ne dopustimo. Tako da se negde osjećate kao da ste još uvijek u kavezu. Imate veliki strah, pošto ste izašli iz ove priče, da ponovno ne upadnete u neki takav toksični odnos. I jako se negde plašite. Znači, s jedne strane, znate da ne može ovo stanje večno da traje, imate potrebe da imate nekoga, da sa nekim delite život, ali s druge strane se plašite i mislim da negde ne odlazite pre nego što zapravo novim ljudima date šansu. Kod nekih ljudi to može da traje i duže vreme, znači oni ovo neko trenutno sad stanje, znači već nešto što se ponavlja. Međutim, ja vama vidim šansu da sada možda ste s ovim eklipsama i sa svim ovim karmičkim čišćenjem konačno otpustili te prošle priče i taj prošli deo sebe, da shvatate da više nećete ponavljati prošlost i da vas prošlost ne definiše. I imate kartu maga, kartu koja značava i simboliše jedan novi početak. Mislim da vam dolazi u život osoba
koja vam deluje kao neko ko je dovoljno pouzdan, siguran i neko ko je, da kažem, vredan rizika. Neko s kim ćete se upustiti u avanturu i kome ćete dati šansu da probate vezu. Međutim, iz nekog razloga mislite da ta ljubav i ovaj odnos sa ovom osobom traži neke žrtve, ali ta žrtva koja je potrebna ovde jeste da vi izađete iz tog modela žrtve. Možda mislite da ste zapravo vi ti koji ste spasitelji, celitelji, a zapravo ste vi žrtva jer tražite osobe koje traže nešto od vas, možda ste previše dajete, a onda očekujete nagradu koja izostaje, jer žrtva nema šta da vam da. Ako nekog spašavate, on nema šta da vam da, jer mislim da ima to, on bi dao najpred sebi, ne bi bio u stanju potrebitosti. Da. Tako da negde treba da promenite način na koji gledate na sebe i na taj romantični odnos, na romantični život. Jer ljubav ne treba da boli. Ajmo da vidimo kako ćete se rak slagati sa drugim horoskopskim znacima na tom nekom emotivnom planu tokom prve polovine novembra. Ajmo, konekcija rak-ovan. Konekcija rak-ovan govori o izgradnji poverenja, izgradnji ovog odnosa na nekim novim čvrstim temeljima, kao da prolazite neke testove zajedno. Rak-bik, ovde dolazi do isceljenja odnosa, do nekog healinga, možda i nove šanse novog početka. Rak-bliznici. Rak-bliznici osjećaj ispunjenosti, sreće, zaljubljenosti, planova za budućnost, kao da ste onako u proleću, skroz ste zaljubljeni. Rak. Ovdje saznajete neku istinu, vodite neke iskrene razgovore, one sami sa sobom i sa partnerom. Rak lav. Ovdje odlučujete da zaslužujete krunu i da sebi stavite krunu i da nekako postajete svesni sopstvene vrednosti, kao da smatrate da ste dovoljno dobri da u odnosu na ovog partnera, kao da vas je pikuo neke programe manjka samopouzdanja. Rak devica, ili obrnuto može da bude. Rak devica, ovde velika privlačnost i jaka hemija. Ne samo u fizičkom, već i u tom nekom mentalnom, duhovnom smislu. Rak vaga. Rak vaga govori o romantičnim trenucima, o zavođenju, o nekim sitnim gestovima pažnje, bliskosti. Rak škorpija. Ovdje velika iskušenja, možda i preobražaj ove osobe, vas ili čak neke osobe iz vaše okoline, možda ćete imati upliv treće osobe. Rak strelac, izvinite, ovde neko odlazi, dolazi, poremećaj odnosa u tom smislu da osjećaj napuštenosti, izdaje, ili ako dođe do pomirenja ne postoji poverenje. Rak jarac, pitanje vernosti, znači da li neko sumnja u nečiju vernost ili vernost na iskušenju ili posesivnost, ljubomora, neke svađe u tom smislu. Rak vodolija, ovde osjećanja, priznavanje osjećanja, neko će vam možda izjaviti ljubav ukoliko ste na početku ili će vam priznati koliko mu značite u životu ili će možda moliti za još jednu šansu. I rak ribe, ovde neko nekog čeka, sumira stvari, prisjeća se nekih srećnih momenta, ovde je neko jedva čekanje na susret i na neke zajedničke momente. Ok, to je bilo za znakove. Ajmo sad da dobijemo jednu poruku od naših divnih romantičnih anđela za rakove. Šta im poručuju romantični anđeli, šta vam poručuju? Kaže strasti, to je došlo ovako ka vama. Ovde kaže da pustite svom srcu i svojoj duši
da vas dovede do radosti, da sledi znakove koje vode ka radosti, negujte tu strast, sve ono što vas pokreće, znači kako u odnosima, tako i u poslu i u drugim segmentima života. Ja obožavam pesmu Van Gogha koja kaže snagu budi strast, snagu budi reč, tako da to je zaista tako, jer strast nas pokreće. Bar kad se ja u pitanju, moja istina. I ostalo je da vidimo šta Tarot savjetuje kad je reč o zdravlju mojim dragim rakčicama i rakovima. Ono što mi dolazi jeste da podhitno idete na neke preglede, ukoliko imate neki zdravstveni problem, da i ne ignorišete i ne gurate stvari po tepih ukoliko se ne osjećate dobro. Da bilo da ste primetili neku kvržicu na telu ili da nešto nije u redu, da se zamarate, da, ne znam, pijete više vode, šta god da je odstupanje od neke vaše normale i rutine, idite kod lekara. To mogu da vam kažem, jer imamo ovog pustinjaka sa fenjerom koji mene asocira na neka rentgenska snimanja, MR, skener, šta god da je potrebno da uradite. Da, jer vidim rizik od moždanog i srčanog udara, to mogu da vam kažem. Tako da ne želim da vas plašim, naravno uzimajte redovnu terapiju i idite na kontrolu, predkontrolišete i te neke faktore rizika, faktore koagulacije, visok pritisak, rad srca, sve ono što je potrebno. Takođe, problemi sa magnezijom, natrijumom, možda imate one grčeve, problemi sa gvožđem za neke ljude, anemija, tako da budite jako oprezni. Takođe, moguće su i one tenzione glavobolje u ruci, zbog opsednutosti nekim materijalnim stvarima ili previše trošenja možete da imate probleme sa donjim delom kičme, kao i sa bubrezima i neke mogućnost nekih urogenitalnih infekcija. Neki od vas će imati mogućnost da zatrudne ukoliko ste u tom periodu ili da naprave bebu, tako da koristite kontracepciju ukoliko to ne želite. Opet neki drugi ljudi mogu da imaju problema upravo sa začećem i ukoliko dugo vremena pokušavate, duže vreme, a ništa se ne dešava, to obratite se lekaru. Takođe vodite računa da koristite kontracepciju, naročito s novim partnerima, pa i starim partnerima, tako da mogućnost da fasujete neku polnu bolest takođe postoji. Tako da se čuvajte. Za žene može da bude problem sa prohodnošću jajovoda. Takođe mi se to javlja. Da možda i problemi sa artritisom, osteoporozom, takođe sa šakama, naročito, eto, možda neki reumatoidni artritis ili tako nešto može da bude problem. I vidit ćete onako skloni nekim afektivnim reakcijama, naglašeno i burno ćete reagovati, tako da malo boravite u prirodi, nađite nešto kao izduvni ventil, sport ili tako nešto da izbacite taj višak energije i bes i ljutnju iz sebe. Eto, dragi moji rakovi, ovo je bilo vaše čitanje za prvu polovinu novembra. Ukoliko vam se dopalo, lajkujte. Pišite u komentarima koliko je ovo bilo gotovo lično čitanje za vas. Ukoliko želite lično tarot čitanje, tretman neki energetski ili konsultaciju sa mnom, pišite mi na Viber ili preko WhatsAppa na broj opisa ovog videa. Ja šaljem ljubav, svetlost i radost i vidimo se uskoro ponovo u nekom novom tarot čitanju ovdje na kanalu. Pozdrav, lepo.